mau tamai whakawani a whiona. Mau hanga atu pa moe loto honga ia ke whakawhita. Ki ho a whio ko hiko ngahi tāpua ki o kuke kei whaka inasi aki. Ho mau whonua ko tonga. Ke mau kei hao pa me he COVID-19. O mau whamalo ko hiko e fuaki ho alo ko siso kalaisi ke hifo whirau lau huhu. Ke lawa whamore more ea e mau ngai hanga hala. Mau whamalo ko whainga maari ke mau kau whakataha. I he polokalama i netueka i kare wākai. I he retio Vipo Media Silvester Tonga be me Nusila. Ke o ngatu ai a ho mau reo ki ho mau kakai. I he ngai whetu kotokotoa peo punau iai. Tama he mani mau Korea ho lau maari e ke kau mo ki mau tolu. Uhi a ko iai hanga hi mea te mau talanoa ki ai he pohoni. Ke fotu pe a hai ai mafio afio, ya moe mama, oho lau maari e. Ko ngā ke langa i ai ofa i a te mautolu kakai tonga. Ke mau ofa ke ho afio, pe mau tauhi ai ho ngai whekau. Ke hifo ai hangai monu pe mau ngai tāpuaki. Ke mau lawe ai, pe mau ngai whamiri, pe ke whonua whakalukufua. Ka mai wani ke whakakakato e mau lotu, whamore more ki mautolu i a ngai tono no ko haatu. Ki ho ao, pe lotu ia ku mau hapai atu i a whalai ki o awhio, i wafa o alo o Sisu Christ, o mau whamo ui. Amen. O ko kore ke u patulou pe mo e awhio ai o tua, o ku toka hono whinangalo o hoi fua, ke kei whakakoloa ai whanua ko tonga, ke whakahauwhi pe me he mak whakaauha, o kune ufi ai mamani i he lolotonga o e kuonga whainga tākoini. Tapo atu pe moina awhi pio tupo ono ko e hawe o tutonga, ka mahe tahine kuini, nana spau tuko aha ko e whihuhu ai whanua. Tapo atu pe moe tamapiris kalauni, tupo toa uruka alala, ka maa foke hauek no pere whanua. Tapo atu pe moe e paremia ka mai hauek minista, tapat ke sea wharearea, ka mai hoi whakoponga wharearea. Tapat ke kau Palestini o ngai whunga waka o ngai siasi, o te kotoa peo tonga, o mai kau whaifikau. Tapat ke si mātua kau i whanua, kau mai si kau matapure. Tapat ke kau pure whawahe kau mai kau ofisa kolo, pe a whaki atu he, tala whakatapu ane tueka i kare wakai universi, ki he whiawhini kai atamua ke a uatu ai tala whakatapuni ki he tonga kotokotoa pe tangata pe mo whiwhine ke au sia e tau whanau ka tā ke whakahoko atu e tau proklama ai netueka i kare wakai universi o whakaongo atu ia pe me he retio a Silvester Tonga me Nusila ko Vipo Media. Hoi pa me kainga ko e whiawhini o ko whakahoha atu, pia mo Sione Eri, pia me he ki kolo ko ia i Missouri ko Trenton. Aia ko e ki kolo ko ni, ko e mau hiki fo o mai ki ai, ko e uhi ko e apiako korisi ko e o kulawa ke o mai a e tau whanau wako pia me tonga o se nau high schoolu. Ke nau hao ki he ki apiako ko ia o wako ai, ka aku whiama o foki ke mau hao ki heni o teu i ngahi api no foanga. Ko hika taimi koe o whai mai e wholau e whanau ke nau hao ako, o kuia hea whainga maarie, mo ha nofo anga ke nau hao o nofo ai. O ko mau heni foki pa mo mate talo mahu inga, ka o maa foki e aiongo pisope malolo, o pisope Sione Fotu, ka maa pisope William Yaso. O ku o si hiki mai foki pa mo e foha o pisope Sione Fotu, o Chris, ka ma ono ofa anga o kuna o hiki mai ki naua. Ko ongo fuafua yang tapoleni ke na hiki mai, ke na nofo mai ki Trenton ini, i Missouri, i e whakakaukau ko e
ke teu i hakakai i Amerikani mohangahi api ke taritari e tau whanau o ka nau ka wholau mai aia o whakaanganga ka pau whainga maria ai pe o lift ai COVID-19 lockdown ki he tau whoou lava rewa ai tamai ki koeni o ku whafono mai nau ngahi application ni he taimini ke nau wholau mai ki he semesta ko ia o wanoa ua e mahina ko a ko si. Aia ko whaampe ke whakahoko atu ki he toko taha kotoa peitonga. Ko mahino au pito a ikai ke lava atu a kau kantiteti me Amerikani ke nau pili wharearea. Pea o ku tāpuni ai pēsia ko ia pea mehe netueka i kare wākai universi ki he wharearea e wanoa ua. Ka au ku hoko atu pē ai ngahi tau mua ngā aue ia na e os whotu upe ke whae ngā aue ki ai. O kawai a hono whenga i koeni ke o mai e whānā wako o se high school mei tonga o ke nau hau o koris mai ki Amerikani. I he proklama ako o kuto iai pe mo e whakaamu ke o atu ai ngahi proklama ako mei Amerikani ke whakalele mai pe mei tongana ka koe ngahi area ko ia e toki whai hano whakapapau i ona ia pe mo e pure anga pe mo e potunga e ako o ka lift fok a lockdown ke lava ha fola watu pe mo e timi pe me he api ako mei Amerikani o whai ha whakataha pe mo ki nau tolu i tongana ak mo tolu ko o kume apa mai pe mei tonga i he taimini o ko fia ke whakamahino o kuiai ai whanau kua nau osi whakafono mai e nau ngahi application ki he api ako pea o ko whambe ke whamahino at ke teki mo tolu ko e whaunga koe ke mauai ai application ni ko ho o whetu utaki hanga tonu mai pe ki au i he eku pe si Facebook a ai ko hingoa o ko ngā e aki ko William Polovili pea ko taim koe te ke add friend mai ai pea utari atu pe te ke tohi mai rewa o ku ke whaamu ke kau ki he whenga koe ke hao ako i Amerikani. O koe rewa ai ngahi mea pau o pau ke tau whemahino aki ai. Aia ko pau ke tau talanoa ki tau toluia i he messenger. Aia ko pau ke ure atu ki a koe ki tamasi i ki tahine. Te kai ko ia pe ke talanoa atu ki ho ongo mātu a. Ko i ngā pe o whemao pe ke tau whemahino aki. Ko hao koe o ako i Amerikani. O ku ikai ko hao wholau mai ki ha whetu o ku tokolahi ai ai kakai pe tokolahi ai kakai tonga. O ku ke hao koe ki he ki whetu o mau nganoa. Ai ki kolo ko Trenton ai o ku ai korisi. Pea ko taimi koe maua e whainga maari e me he tuku ai ako te tau o ngā au e ke whenga ke maha whanki seni te ke toko ni atu ka motolo no totonga to ake ako mo maha ki tolai ke pai atu aka toko ni ki o mo ngai whamiri ki tonga. Mo whapapau i whoki ko e ngahi ulungaanga ko e te mo wholau mai mo ia ki e tau nofo i Amerikani. Te mo lava mai o talangofua. Ke oa na mo hao pe mo hola he ako. Pe ko mo hao pe mo toi hola mo tolu me he whetu ko ni ki hao whamiri i ha whetu i Amerikani. Aia ko maho inga pito a e tau whemahino aki mo e tau talanoa pai e tau whetokoni aki. Talo pe kamata e proklama ko ni mo e whakaami ke whakamahino atu ka inga tonga o ua na ahanga e he masiwa o taofi. A koe he koe mea ia na e whotu uai a whakakaukau koe ni e he netueka i kare wakai universi ke mautokoni hono kumi hapaanga ke totongi o aki hoa ko
mo whenga I ke hau o lava hoa o mai ki Amerikani o ako hen. Aia koe ngahi whie mau pau ia, ko pau ke whakakakato ki he api ako, ho whakafon ho application ni, o mai ho ngahi reso ni, me ngahi api ako na ake ako ai tonga, pe ko Fish, pe ko Nusila, pe ko Australia, pe ko whebe ngahi api ako, e whie mau ke o mai ho transcript, pea whie mau rewa ke iai ha sponsor, ke ne sponsor koe ho hau, whakataha mohono totongi ho o ako, kai lava rewa ke nauhanga o I siu watu ai I-20 ke alo puka aki ho appointmenti koe ke US Embassy ke alo interview ai ke lawa ha ki Amerikani. Sai. Ko tui koe ngai mea ko ia ko toka maari e ia o ka paupe na ia hataha na e te ike ai ke ne ma ai fonga ka koe ni ko os whakamahino atu. Sivesta o kuiai ai toka makehe ai porokala maa ia ko uhi he oku hanga atu atonga I he taimini ki he whiri koe e he kakai ha anau whapofonga ki he whare a rea o tonga. Pea koe tokanga atu ki ai koe uhi neongo oku tau ataina ai taha koto toa pea ki he ene whiri. Ka e whiri foki e he kakai koe oku nau nofo I tonga a e tau kau whapofonga ki he e tau whare a rea. Neongo pe e tau whakoutua I muringi. Kako e tau whare a rea a tonga. Pea neonga o kai ke tau lava o whiri. Pea toko pea mua ke o atu ha tau whakakaukau he ilo na toko ni atu ki he kakai I tonga ki ha anau whiri. Pea ko lane I au o kuiai e toko lahi o kunau os ilo lelei pe nau tolu. Na talu pe kamata ai proklama ko ni mau tau ka ve I atu ke tuku a mua whakapāti I tonga. Kai takitaha whiri tau ataina pe. Pea na o ki loto pa na hangarewa whakakaukau I whakalukufua. Ai lelei whakalukufua mai whonua. Ko mea koe o koutokanga tau ia ki aisi westa. Koe whainga maari e koe ke o mai e whanau wako mei tonga. Ai e koe whotu whakaukau atu aku ia. Ki he kaukan ki keiti koe ni te nau alu ki whare area. O kuiai foki ai paanga ai wahenga. Ko os pāsia e he pureanga. E koe fo I paanga ko ia, ui kai ki whapapau I pe oku kei wakilu ni mamano pe oku wakilu, pe oku tolu kilu. E fo I paanga e wahenga. Ai koe whakakaukau foki, ke hanga e he wahenga, o whai aki hanau whaahinga, whakakaukau ke ngā wei ke whakalaka ake wahenga. Pea koe programa koe ni, o ko o atu hanga tonu ai pe e au e kukore koe ni. Ki he kau whapofonga whare area koe e wanoa uoua. Ai mua ke hoko ai wanoa uoua ko ha tau whakahistoria ia. Hano hanga e he ngahi wahenga, o totongi mai ha anau tamaiki, o ku osi me high schoolu, ke nau hanga tonu mai o Koriski Amerikani, aki hanau wahe tatau ai whanki iseniti koe o mau ke wahenga, o whakaparei aki e nau whanau he wahenga ke nau maako I Amerikani. Koe kore si westa. Hanga tonu atu ke ia, ki he kau whahohonga wharearea, ko hiki nā o pana whakakaukau ki ai. Mana di hoka ke te lawa hata haia whai hane whakakaukau. He tu te menia e he ki ireka na e os in high school. Taka pare te nā hanga o screen e kaureka e he wahenga. Ka koutui si westa, koe fuutoko ni lahi au pito, o ka hau tau pehe, ai fo toko hongo fulu ai wahenga every year. Mehe paanga koe o whoaki atu e pureanga mai wahenga. Sai, tuku atu ia ai. He kau tama whundi nau tō ki loto o watu kia e kore koe ni. Koe whakakaukau koe o whakaukau ke o atu koe ki he kakai. Kuo waka te unga ake rea koe ia.
uoaka ai whakakaukau i he kakaitonga toko lahi. Ko e temo kalaki kakato ai mea lelei taha ke ave ki ai a tonga a pongi pongi. Sai. O koloto pe ke utoa te whakakaukau koe ni me Amerikani. Pea ko whakaapa-apalahi au pita-pito ki he kau whanongo. He oku osi hoko eni i he whakakaukau koe o te mo kalati kakato. Oku whakatonu rea i whoki e mamani ke whakaaonga i rea koe ai totonu ai tangata. Aia koe taimo koe o whakaaonga e totonu ai tangata pea pehe rewa koe tau te mo kalati kakato ia ke whakaaonga i totonu koe ai tangata. O mai rewa ai whakakaukau ke mari pe tangata mo tangata. Ko inga he ko totonu pe e tangata, pe mo fefine, ke whai pe e ne whiri ana, pe whe maure wae ke whakalaoi, pe kai ko ia pe whe maue ke whakapāsia e ngahi siasi, ko hi he ko ngahi totonu e tangata. Ko ia ai uhinga koe, o ku ikai ai, ke utui au, ko mea lelei, ke alu atonga, ke turi, ki he totonu ai tangata, pe koe te mo kalati kakato. O ku whee mau atonga ia, ke tau turi, ki he totonu ai otua. Sai. O ku ikai te fulahi e ku ilo aku ia ki ngahi mea whaka wholopola. Ta ko whee whiau he mau hok toko ua koe ni ko sione eri hok tawhaki. O ko whia he mau asone eri ke kau he polo kalama pe tala noa atu. Koe uhi na ia e ki whainga maari e ia ke o mau i he mau ki whiohi koe i ni suri ni taka te whita ki taimi koe ni. O ilo i ai na ia e tāpua kumah ke he ia na tupu ai a tangata koe ni. Ko ne tupu he whae te ulawa o pehe koe whae na e ofa mooni ki he otua. Pana ni hanga rewa o a kona ki i ene tama, mo teu i ene tama, ki ha aho peheni. Ka koe kore ka sone eri si vesta, ke whakatala noa mai, ka tau pea, pe ha pe mea tala noa ki ai, pea ka pau rewa o kui ai ha mea te ke whia tala noa mai si vesta, a ko whaam ke tala noa mai ai, ke tau po tala noa, he tau ki proklama ko he po ni. He tau whakaamu, ke iai, ha whaahinga, mama, makehe, o ku i he loto e kakai, teu ke nau whiri. Ke tau tokoni aki ai. Mama sio. Now. Kalau malu lah, aku tuh bisa ngamali malu. Tapi dia lupa lebih pada aku sih. Malu tu malanga, malu lah si beta aku ngani aku pengen ngamali apa oke. Tu kumai ke, gua dek motor malu lah kan kau ke pokalam. Malu. Oh, kan gua ke pakau ke pokalam mai kar pakai aku. Wah, mai kan ke suri ba. Amai malkati hau di mapo kalam. Koe nya mang ta pe ka te au ko ki hani ko ngai pamalang ko do pa malanga. O pa ngata apa ka te au ki no fo ki ala no ki ngai me ko hoko. Taro te tu ki taimini ko ngani ko tau su atu ki te ki fi ha ka fa fonga ke nau. O at ki fare area ko nau ke nau anga fa o ngai lao mo. Pare ta pure ang. Obi itu ke mea ke tapaki kau kalano atu he mea kon ko mau na e fa waki ka mo ikare wakai. Ko po i por kalama kana ikare wakai o tonga le timing.
uruaki e whainga Māria na e whoaki mai he ako o Pakori ke na o mai hanga i whainga Māria ke whainga Māria i ahe o maha whanau bea mea tau i whanua mi tonga o ako e apia ko koe. Ko tui koe ngahi kia te au koe mea ko sio kia i hangi koe ngahi whamatala kato o whae malanga. Mea mahuri ngā mahi taha kia te au ka koe ku tokoni mo whenga i ha whainga mea e o ngoi he ki tamasi i tonga o kia ha whainga Māria tene lava ai o ako o katu e ako. Ko tui koe māmangi a ta mai koe o ki tau tolu o whainga fuha rewa ki tau whai e mea koe o totonu pa tau whai e langa whunua o toi whawofani. Ko tui koe ngai whonga katoa o whamatawa kama malanga whikawaki pa mo iau mai koe ki aki ako. Koe mea mahinga taha pe e kainga wau mo mamata mai ke ki pokalama koe ni. Ko ia whainga Māria o mai ki a te tautolu ke whainga Māria ai o mai koe ki ako. Ko tuka mea mahinga taha ko o mai koe ki fisi ko na koe ki kore havisa ke o mai koe ki ako. O tau lawa ve e se vesta ke tau ngai lo. Ka pau o wana api ako o mai ha sponsor ke tau o mai o hangaton me to ako he api ako ko ia. Ko o si pese te hiwa walu ia e o papapau ia e tali he konsela ia ke o mai. Ai whanau ko ni mei tonga. Pea o ko whatawange pe e mahino atu ke o tau kakai ai whainga Māria e koe ni. Ko e ngahi mea ko toa whamatala kia a malanga whakawhikau aki pa mui whaunga koe o i oku mai koe ki he api ako. Ko mea e ko whau ke whai ia. Ko pau ia ke whai ai ngahi tawhaaki ko toa ia ko ia whakapono e ngahi whomu ko toa ke mahu i api ako. Ka koe mea pau ngā taha pe kia te au ke oa na ao ngoi he ki tamasi i poka ki ta ahine o ku teu mo whakaamu ke hau o hoko atu e ne ako o whainga ta. O si whakahoko atu poki he wiko si ta polkalama ai anga koe o e totongi o e ako. Mo i ngahi mea ko toa o lahi e paanga ke totongi. Se vesta o tue ku ke ilo pe ai ngahi whinga paanga ko toa na e whai i he hange ko ni koe se au ki koe na whai kana koe tonga kana koe he kautaha whai kautana. Hanga i peo mau whanua mau toluia o rei te paanga e half miliona i he whui hoa pe whiha. Wow. Ka pau koe mau whinga whaka matolo koe ni koe mau tokoni e lava ai ke mau tokoni ke ki tamasi o ku ikai ke ne lava mau e ne totongi ako. Ka whi hau ki heni o ako. Ka koutui ka pau e toa whakakau ko ia kai whinga Pea mo whanonga e whangai whamiri ko toa pe ki whaamu koe ki toko taha koe. Ko te koe ke anga po kalama koe ni e se vesta koe Osipe High School. Ko te whaamau pe ia he whangita mai ki o tau ilo pe na e rawa e nau sini whakapuri anga. Pea mau hawhangi i whainga maari o hoko ate a koe mū. Koe toe ngā. Koe ki ngau e whako mau koe ho tau whanua la tolu. Koe ngau koe ngā ofisia te nga ngā tolu ha tau tia panau toki witaia. Ka e lawa ke whakahu atu ai koe ngā koe o i whanau. Ko maa koe pesa tia e walunga futupu oku. Tapange mo e tau whanau. Ai neongo ai viviri ke hoko atu e ako. Au kai fuke te awha inga maari e ia. Koe whoki ai pe ki he rālanga. Koe whoki ai pe ki he oki uta. Pea a o ai pe ia o hange koe mea ulawe ka malanga.
E fu taimi kon ke tau hanga ke fili whare area. Pea a afe pe ai mo uia ke whakapāti, pa afe pe mo uia ke fili pe o to whaamiri, afe pe mo uia ke fili pe o to maheni, afe pe mo uia. Pa kai rewa ke tau o nofo whakakaukau I whakarerei ai tō wholofola e nea fio. Tau fili whakapoto. Koe fili whakapoto o koe ke fili whakapāmiri, o koe ke fili whakapāti, o koe ke fili. Ai koe mea ko wherawe I koe e au. Sa koe taime koe o tau teka e whanau koe ke nau o ko ako. Koe maama te atamai. Pai ngofua ke nau fili ka kato tonu ke nau. Parero tau kure ngā. Kago ki mea manga tape o ko toko nau ia hiki konga raka le prokalama nipa pa diga beha mea toki. Koe ku whakaamu pe e o ngoi he ki tāhine tonga, koe ki tāna si tonga, o ku whaki high school, o ku whai ngofua pe I hao hoko atu e nea ko. Ka pau e loto ki ai. Koe mea ke kume to tongi mo mea ko toa ko ia, o tui koe mea ia ki mui pa e rāwa pe ia. Ka koe ne o ngoi he ki tamasi mo ki tāhine, o ka whainga maari e o ku wawa mai ha matapā ki alo, inga ki ako. O tui koe mea ia kumawinga taha. Pa e rāwa e nea ko anaia, pa e rāwa pe mea ko toa ia ka amu ki ai. O tui koe ki konga pe ia ko mawinga ia ki whakahauka te po kalama si resta. Nala. Nala. Amaro si resta. Koi. O kuia I hanea o kuke tokanga ki ai pe ko ha taha e kau whanongo. Taka pau kulawa ke I ai ha whainga telefoni te nau tā mai ai mo ha whainga pehui. O ku maha tūna. Koi. Io, e lava pe ke nau telefoni mai I he ku messenger ka pau ku ahataha ku ne fie mau ke kau mai ke polokalama, ke talanoa mai mo ke tokoni mai polokalama. Te ke lava pe o hu ke ku messenger ko Sylvester Tonga o telefoni mai ai. Ta I mai ai ko ngā e lava rewa o whakaongo atu ho telefoni. I he ea ke tau lava o talanoa pe taim tatau ke whanongo mai pe a malanga mosione ki ai pe a moe kakai ko toa pe kuna whanongo ke polokalama ko ni. Ai o ku malama le rei pe ke telefoni mai ka pau ke fie tokoni mai. I ta whaaki ko ni o whatalanoa mai he ngahi I sukoni he ako pe mo fie mai ta whanau ke whafolau ki Amerika ke nau si alo kumihana mo ui ai I he ako. Pea ke hu mai ke ku messenger Sylvester Tonga o telefoni mai ai ta I mai ai ko ngā ka lava ke tau koneki mo koe ke kau mai ke polokalama. Ka whakau mahu inga ni e malanga na ke whotu mai ni nai, na ke whotu hanga tonu ki Tonga. Panga whawahenga. Koe panga whawahenga whoki I he tai nini o ku hiki hake me he ua kilu nima mano o tolu kilu. Aia o ku tolu kilu na o tolu kai nima mano ai kau no pere. Aia koe ni tuu ia koe aku ange inasi ke no pere ke alomoia ke kakai koe nima mano pe angrewa inasi ki he wahenga koe tolu kilu. Aia ka whi wahenga ia e tafitu Wow. E ave ki ai foi tolu kilu koe pena e tari ia he tau patu se tiko ni I he tau ni. Ko te siot ki ai koe paanga lahi au pito eni. Oku ngā ue ake ngai wahenga koe ni he ku mau ki ai. Oku whai te liha pe ai kau whakafofonga whare area. Ki he paanga koe ni koe hae mea e whai ake ne wahe ke wahenga. O koe ni iho pe he. O koe rewa e kau whakafofonga ia. E ngai wahenga ni iho kune whakatu e ne koslio. Te hangarewa he koslio koe ni o wahe ai paanga koe ni. O tok whawhalala I he wahe kou nau whai. O koe ke uhinga au pe he whai te riha whakafofonga kune kai e paanga. Ka koku inga koe whakafofonga ia kuna ulau pe nau tolu. Na ulau pe fui nau tolu ia. Ko wahenga koe whai kolo e ono. Ai pa ni le pe hele ke kolo ko o to ta hafe ia pe kolo ko to ko fange au pe alu I wa ke to te au. Ai pa kune hangarewa o ange fo inas pau ki he ngahi kolo. Pe osiko ia pat ni to e wahe whakafo I ulu rewa. Ai te atu rewa. Ai kone anga ia wahe ai kau whakafonga whare area ni ihi kuna watu pe hei. Ai ia kone osiko ia tak taha nofo rewa u kolo he wahenga ko ia. Mo nau fo I paanga ko ia ko hae mea te nau ngā ue a kiki ai.
Ka koe unga whako ko whatala noa, koe konga ini to tonu ke whakaukau ke ka whafofonga, pēr mo ngahi kosiria whakawahenga na aku aunga. E paanga koe ni ke nau whafolau mai si whanau wako, wai whanau wako kuna fu atamai ia, ka koe ke mauha i whapaanga pe ke lava to tonge na wako. Na lava he nau paanga wahenga o si o atu ki Amerikana ha whanau ke na ato wako. Koe fu tokoni lahi e whai koe ia, malanga Io, ricordo Monisi quest'anno aku na mau whea maari o Talano me mau ofisa koro. Aia ko mau ofisa koro ko e tangata ko telefoni laume i kua motu. Koe. Aia na Talano ki ai whelawe i pe mo e paanga ko ia o eke atu ki ai pe kumaha mau ki paanga. Koe. Me he mau whafofonga wharearea. E tala mai io, ka au te gai ke mau. Koe. Ia mahalo pe ko tai minia ne o si mau ia. E ko matano mau ai ne ngai mahina tu ko e. Pena e na o mai ai ai whakamore na e whakaaonga e he whafofonga ko proklama po ako. Koe. Ai na e to e ua mano ko to tongi aki e kau whai ako. Ke na whakarere proklama po ako mahalo he wahenga. Koe. Ko au pe ni estuesta. Kono totongi koe o e wamano ki he proklama po ako. Ko o sila vai e re kai e taha o hao ako i Amerikani. Koe. He koe os koe e po ako koe e whai ako mo kaure kai tonga. Pia kai peke mauhanga au e ia ke na wonga au e ai. Koe. Koe taim koe e hao ai tau pehe a ki toko hongo fulu ai wahenga he tau. Koe. E hanga pe e he toko hongo fulu ko ia o whakafoki ai paanga tolu kilu ki he wahenga. Ai koe na nau whakamoreki koe i he nau hau. Ka e riunga ia. Riunga e tolu kilu. Ai koe ne ospe foko i tau koe, toi hao e toko hongo fulu he tau hoko. Toi ospe fo i tau koe, toi hao e toko hongo fulu he tau koe. Koe tau e nima. Koe toko nima no aia e wahenga i Amerikani. Koe toko nima noa ko ia. Ko nau ospi e nau tolmo nau maa. Koe. Koe nau tokoni atu koe ki he wahenga. Koe kau talanore tau tohe miliona. Koe. Ko hai kune ilo a hau haare ka ia pe alo e na e whaela i Amerikani. Pe amau e ne kontrakta na ia ku whanoa miliona. Eke tau ilo e tau tolo. Ka koe ngahi whainga maari e whoki ia ai koe o kutoe ala lawa ke mau i he wholau mai koe ai whanau o ako. Koe. Hange koe tatala noa na ia tau ki tahine tonga ako pe Amerikani pe alo hiki mea mamafa pe koe ni skolasipi a koe he ako o alo whakofonga e tonga he olimpiki. Koe ngahi fuu mea mo oni au pito o ku whaet kai whakatala noa. Kai ke? I taimia tau pe fuksi westa kua pau pe ke whai a e mau kore. Koe. Ka koe hange koe whakatala noa koe na e whai ati e sione eri. Koe kore pe fuki koe ke hamea ke fie e ka kaitonga oua. Kono tāna ki koe miliona ia o ku wike pe taha ku mau ia. Koe. Aku ikai ke utuku aki e au ai kakai. Ka pau ku ikai ke nau fie fuaki mai a ki tola te au o kore e mahina. Koe. Ai ku whakaukare wansi ke sta ke talatu ke kakai tonga. Fefe ka pau te ke o mai pe hao ki tola ua noa he ta. Koe. Panga tāpe kua ha ki tola ua noa ke resi sita mai aki ku ke kau he kau pou. Ono tau ka vei ke whengai mai e tau whanau ke na o mai o ako i Amerikani. Koe. Aia, i tau programa koe ni o ko whaamu ke whakahoko ati he kakai.
I tola pe wanoa. Kapati ke lava peko o totongi hange haki re sisita. E ke kau he kau pou ono whenga e tau whanau ke nao mai o ako e Amerikani ono sen mai haki tola e wanoa e tokoni lahi pe ia e moene talanoa koe o ko whaanga e takma pe tau polokalama moene himi wa moritoni. E uke atuluta aonga ki hea. E whakataha e ngaki tuluta e whono e ipu. Kono toto uto a ngahi pu e hoko fu o seni pe whangota e whonua. O koe mea ko mahu inga ia i he proklama koe ni. O ko mahu inga ia au i hono whau koe ha mea ke tau tahai. Kai ke tau pātoa, kai ke tau peki, o kai ke tau katolika, o kai ke tau wesiliana, o kai ke tau siasu sisukaismo tau manene ngai aki muini, o kai ke tau atere, o kai ke tau tailul, o ku tau tonga. Peko o hinga ia hono whatu e whakakaukau koe ni, ko ha whahinga mea ke ne hanga whakataha i ki tau tautonga, te tau ngā au e whakataha. O ko osi lere heni ki he city koe o Trenton, o Talanoa mo nau tolu ki he whakakaukau koe ni, koe ngā fok he koe ki kolo o psisi, koe ki kakai utoko si, koe ne lue pe haki rekai to hongo fulu he ki kolo koe ni, e fu ilonga apito i. Kako au fu koe ngā ke mau ma teu mo nau tolu ke whao e mau relationship, koe ngā koe taim koe hao e tamai ki he ni, o pau pe ki ai e mau ngahi prokalama, ke mau tokoni, ke ki kolo. Ai e pake tae uhinga koe o ko kore ke whanau, ke taim ko Talanoa mo nau talu ke nau ilo. E ki taim pe he te mau whai mau ki ngā aue. Mau whai ki ngā aue ofa, mau ka ki pāka, ICT o mau o huo. Mau o hiko wewe he tō mua. E whanki mea be o tau maheng pe tau tolu i aisi vesta. Ka ko inga o ko mahinga i ai, e tau whio whofani. Ai nofu a kāinga. He kuo ngau e ue, pia kuo lulu he kau politika re, ai puu koloa lei ai tonga, koe nofu whio whofani. Pia whaamu, ai tau proklama si vesta, ke tau whakafoki a tonga, ke tau whio whofani. Pa tau hanga o whakapulu a kia e tau whanau. Ka hanga atu ai tonga kotoa pe, o whakapulu a ki tamasi i. Ke to tonga ne a ko hao, ako i Amerikani. Ua pe mai taha ngalo he ki tamasi ko ia. Pero pati tau whakapulu hato ko taha whe tau. Koe fu maa whana ma kehe ia he whonua. Pe koe hao e taha whe tau, koe ose tau e nima ko ia koe tonga fo o ia si vesta. He foki atu e whanau ia koe ni, pe ka pahe kai ke nau foki atu. Ka e o atu e nau paanga nau tolu. O langa ake ho nau ngahi whamiri, ho nau ngahi siasi, ho nau ngahi wahenga. Ka e ei ho nau ngahi kau ngā mea fo o, koe kau wako, koe kau toke tā, koe kau parofesa. Ka te nau aluatu nau tolu mo ngahi kau ngā mea ko ia, o toko ni ia ka tau konua. Silesta, koe anga ia e tau whakaamu. Koe mea ia tau ngā wiki au. Ko tui, o mahu inga apita, e tau ngā whakataha. Ke whakaari e tonga, a ene whie tokoni koe ki tola ua noa he ta. Kene tokoni mai a ki tau programa koe ni. E os hulu anoa pe ia. Toki whai ata e mautoro hono kumia te toa ngai i Amerikani. Ke whenga ki o mai te tau whanau. Ko whenmego ko whaamu ki ai, ke iai ha komiti, ha ki i hori, a tangata mo se fine tonga, ke tau ngāu e whakataha. Ke no toko ni e tau whanau. Si me statu ka te taimina ko hamea o ku te whakaukau ki ai, te vegasione.
O kumoni apito ai whatara noa ku ke whahoko i he waitaha heni kune o mai ki whakaukau ne tala mai koe whewhe ke tau tukuange ai panga whawahenga koe me e ke si mou e te kakai tonga ka tau whakaukau pe ki tau tori ai totongi mga sponsor i morini pe aku moni pe whakaukau e o mai taha koe ni malanga ko goi whakatai milahia o ku whakahoko ngahi me i morini i he taimi koko ku o whaia e whakatala noa atu ki tonga ku o wha pehe ni hia o ku ko tau tala noa pe ka ngai whainga mea ke tokoni tau pehe ke o atu ha tokoni ki tonga pa ko whainga mea ke e lawa kakai o whaia ha tokoni pa ko whaafof ko taimi pe uta wafea ke ngai mea wha politikari ke tau tala noa ka whainga mea alo o fihi pe tu o ku keke sai e whakapati mo ngai mea pehe ta mai rewa he kakai tonga malu sa ke mo whakaukau i peho mo mea i murina. Tuku pe mo mea i tonga ni e mau whakaukau i pe tonga ni. Ko ngā ku te ke i rewa tau tolu i murini ka e. Ka tama he kau tama ke tuange pe u mea ko ia. Ko konga ni ku maari e lahi apito ko manatu i hake kwata noa. I he tahiwa fitu ngofulu tu fitu nima o ke walu tolu. Na pehe koki he kau matao tau ia ekonomika. Koe tāpaanga koe me muri ki tonga ke he Whanua Pasifiki malaka ko lolo tahape ka aloa o tau hongo fulu. Tāpaanga koe ia. Koe ngā koe whainga system ia ku tai pau pe koe ke ahano makatuunga lelei pe koe ke anga ke whawhalala ha whanua ai. Kakapau te tau wakai whalelea tu he ahoni malanga mosioni. Koe taluene e tau tāpaanga me he taimi pe koe ia. Aku tau ke tāpaanga pe tō hau ke ahoni. O te te hongo fulu koe, te hau me hongo fulu fo o. O te hau me whai tau hongo fulu fo o. Tau ke tāpaanga pe tau tolu ia. Pēku nau te tawhoki hako whakaukau, pēku hai mena hala he nau analaiso, pe nai ha whainga mea ia. Na kai ke nau sio whakalelei ke u formilana nau tala noa ai tonu pe ia. Ka koe ki nau landa po ka hau hinga, o koe ki tau hongo fulu ai pe tau tāpaanga pe osi. Ko ngā pe nau tamai rewa. Ko mo matepe ai mo to na lo ka o he fitu ngofulu ko mo matepe osi ko ala ke mo fa na o se tapa anga ko mo to pe fa tapa anga ko ngana mo ha mi tonga ko mo malo lo pe o se te to la hi na na ha o he fitu ngofulu ke fai pe tapa anga ia he honi malanga ai tapa anga ki tonga ta wi lo pe foko ko fu pese tia fa no economica fo noa tolu ono ke whanoa he tau ke he tau. Koe fulau miliona ko ia ko si kakai ia kuno whamuri o tāpanga. Ko whimena ke manatu i he kau ekonomika ko ni me kau ako ko ni. Ke nau ngalo ia nau tolu na tau hau da tolu mei tonga uniki ho tau whainga anga whakatonga mo tau whainga lalanga ko ke talanoa ki ai. Na tau hau da tolu ia me whainga nofo a ka inga ia o ku tau hau tau ki muri o ku tau ke hau pita to mo ngai whatongia ko ia mo fi ko mo fe lulu fe tau nofo me tau fe ve to kai ak pe ne onga ipe os mate ti tau tolo ala ke tau fa nau na nau si o pe na to tau tapa anga te nau tapa anga pe na tolu ia ya mate atu tau fa nau ala ke nau fa nau ka fo ko o mai ko he ni o ko me le tau tala noa kotoa pe ko tonga pe ke tau tala noa pe ke tau me fo politikare te ke tau toli murini. Tau tala noa ko toa pe tonga mo murini ko hinga he ku. Ka ki ngata pe ko tonga tau tolu. Ka ku ai pe ki whatongia si tau whaet me murini ko tāpaanga. Si ai pe mea au ngā tuai he. Ka whake edukasione ke whai mahan tāna ki mai. Ko anga pe tau whatala noa ka hange ko lau ko mea pe ka whai teriha pe ka ngā. Pe o maha nau ofa pe i kai ka koe ako. Ko atu ko ako e Amerikana ko pehe ko taha ena fo i project le rei apito o totonu ke whaha tokanga ma wahe ke ai kakai pea mo ngahi mātu ai tonga ke na lawa si o atu ha whana koe ke ilo na do na ose ako ia pea ma oi ngai whainga maria ke na ato akapulu pe ato spoti pe ma oi hana o ngahi hoa o ose ko na nofo na tolu ai o ma oi na mo ui ai to o atu mo ngai whamiri tonga ki Amerikana Kako tau whatau ange ia e mamalanga mosione na ia te haka kai te nau tokoni mai ki ha
whakaukau ke ala mau hapaanga ai ke si o mai e whanau o atu ki Amerikana ke na wato ako ai. Malo mamalanga. Si vestafa mo repete che tala no azione. O falahe apito che fa matala mai ko na che tu como que se ni dia ko que ai que me ai tonga ko fa be que fa mai no que to ta ko ya ko me ai na i tonga o ko at ko que fa aquí ko pa mana o tonga o to ko la ta mai ki o se ko pa que ana nga u pa que ngatai o to la ta mai o me high school o que na hablaba algo coris sai ko me afua o pe ko high priority ai vahenga o fa mo tu o fe mai na autoria que fa le ho na holo fa kolo sai ko nga ku tutulu e holo fa kolo a tu le ta pe ko pa nga ko a mo tu ko pa nga fa man a tu pe fa mano ga si resta que to o a tu pe mo me e to e popo pe na to ki popo ni pe ai holo fa mano to atu me fa mano po o que to fa po wa que to e popo pe kono ai ko fa mano ko ya que a ko ya ka ki tamasi i o ko talato e kai que to e popo fa mano tu lo ai mon la ya pito cada educación ko talato pe que tau tangata ko na tala no mai mo na pito e kai que tu ko e finga americani ka si o que ia ha tokanga mai atonga ki ho tau kakai si whainga ta ia pe i tonga ka ko pau ke whai tau ngā da dosi vesta ke o mai e whanau Johnny Malo pito ese vesta o te ka patu tau te tau tala noa ta toke pa na whakawahenga e lahi e ke o ngani e fui whakakau ia e taha mano e o mai ke fui panga peta o tui ko e ka pai te nau ki whakakau ke whakatupu mano na ki sai tau si o kani ko tāpanga ko tau tāpanga po mea pe o au ki tonga ko e mani kruan pe po ko e Western Union ko si ko toa ko tāpanga ko pai ko me tonga alu ka toa pira ke mo mea e ua ko e kono nga ko ke lava e nga ke poto ko pa matala o ke lava o whakakau e nga me ko ma ulai tahe paanga ko tāpanga po i tonga ko pau ke totoke ko paanga ke tā aki ho paanga e alu lewa ko nga pahi ia ki he ai paanga pau au pitoia ki kau ngahi kau taha ko kau au no vale mna whakakau pa ngu ngari te poto hangu pa matala se te tā ane ta paanga whakawahenga ki tāna te koi ki ari alu ko me toia hu me sin tāla sis ke tāla sis e ki wahenga koia te iai tau no pe ke tau no pe o tari pena uatu hata pe to konya ta konua ke tāla sis na fumisin fumisin ke mo uia ka kai whakaluku fua kono ngani ko e tanke vai ko tanke vai o tu fu o wa o me ta o wa no pa to feto ka ko fa ki me ko ya la pe ngai family o ai pe na to le na tanke vai ko si ko ke fa lu fu ko ha si fe nga ke ko mana si me mo u ya ta ha ki tanga ta e ke tonga o va ta mo pu ko ka mo ke me fe mo ko ke ta la si ko me ala hi tonga ko ta ni ki fa fa ta ka ka tau tu no ke si o fe fa ba na ala ma pa anga ko ya o fa anga i ka me e a nga fa lu mo ke ka ko ai fo pa yo lau ko fo i u e fia pa ai ke ba ya ku ai ha pero na pe que te había mucho que para trabajar en ese está vale que la malanga ko ka we ta ki to ko ni me ro ni ko había ko fala la de que tu para trabajar en ka fai no o ave que ngai ba nga ki to ko ni ai
Ka ai ke whakapoto i ke mahino ku aonga pa ngā ke ngai wahena. Ange ko 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 pati tau no do ke tau ate to ko ha me whakanga ke wahena ko na. Ko ke whakamana wahe ia ko ta. Ko no nani ko pa ngā ko ia o ka tu fa mai ke tau tak pa ngā ua wahena ke ha ke ya ua si ki to ki lu. Ka ku Ange ka lau ka malanga ko ne ko re foki ke pena alaba pa ngā to ko ni mai ki yo mai ai ka ina ko ni tau fere pe nga ne ai o pe ma ke tau to ki ulu ta to ria ne pe ko tau no ko muri o ka tu maria na to ria fo ke na pa nga to ko ni ke homeless ni to ko ni ke nga me ke me ako ke o fa nga ta ai ko ke nga ko o wei bia na u taxi mo ya fa nga me fa ngo fo ke na me ako fa o to ga ko to la te o atu ke po puna na ke to ko ni ko ja fo ti te ta ma te ma o to no le ke aya fa ki po nga ela ba fa ngo fo ka lava ka kai o fo ke na pa anga ke ma wa na creativity ko ngani ka lava ya to ko ni ke fa ki po kala mo no fa ko ka go me a veces me ta ko to ka pa ya ke apia ngani ko me a fuya ku ma tu nga e live ko ni ya ko fa malo pa ya ko ngani ko lava ko le ma pala ke ma ka mai po kala ma ka ko tokanga pe au ki tonga ke tama ke ilo ia mai he nga ma tua mo fa lau ka ne he foi fai nga ma di mo apalai o kai ke te no kita fra ko me ke fai mo te apalai ke mai ke ka wa te ai ka to fasio ai to tongi ma ni te tau la ba to ria pa ta pe o ke fai nga ta ko tau na tura fa tonga ko tau pi to kon ya pi to tai ko ma wa nga fa nga mari ka tau te pi to ki o mai o ako o ngane ko pa le malai ta he ho ko tau i fo lua o ma o pe ki to si e nga ko si pi ta ko ia e fa ki pa na ia te na wa o nga tu nga o ngane ko fa nga mari ko ni na i ka fo ke ma wa na te nga fa nga mari ko ni he si ai nga to ko ni ke ma o ke fa nga mari ke o mai ki muri o ako o Amerika ta la ko fonua ko ni ko ha ko poto pa ke mau ha mata ito yo ko kina tolo ko ma ba ni Amerika o to pe na ko na sa mari e fonua ko ni ya nge foki ko tau go mai nge ko na fa mata ko sa pa mo di pa ko ki to hai kai pe to la ba ya tu ko tau go mai ko he fonua muri ko pe ki ngalo tau ki fonua pa ko me ke di pa kai pe to o si atai Pero mira que corre que tonga que te o sea tai. Ko ke na ta mai ko na tol ko na ko tu pe ka ma tol ke ma ko le pa mo fa lo pe mo tol ka ma pe te pe ma tol fa le ta ku le nga o no mo lo pe ia. Ya kai ka pa ia me la he ke te ku no foto ka ki ai. Ko ya po ai pa vale mai ko ai ko ke tau te tau lau ta to mo na tol. Mana tu o ke ma wa pi to ia ki tau hanga mahino ai anga tu nga tangata mo mahino tai meni aku ko ngani ka tau ma o jo fa ki pa la pa pe o mahino pe ki ai o ya ko ya ta ene ta of mai ko ta ko ki tau ria ene ako ho ta pura o mala he te ta to tu yo ku malo ta ka nga mali ko mai por kala ma ko malo mi o se tai mi malo he mi ki ma malanga ko pa ka mai ki por kala mai ko ni malo te u fo ki todavía ki i utaka no fo peta na ta henio pai nga malo apito sioni pe ku mone apito e fa matala ke o kono moni fo malanga fai pe nga we i murin pe fai pe ai fe nga holo kona ku ke no fo pe i kare va kai o fa ka ka ho pe ha fai nga mari na lava fa fundraising ke si o mai ai ka kai ko ni ke foi talana fo malanga ko ki he panga fa va ha da mana fo ki se ke fa ai ko fa fu he time ko fa ka mai ka coach ke ka fa ma si no chep fa ai ba ta punch o malanga ha o fi time ko ri ar fi ha o ke pa ai nga
Tau mo lang mo paideria mo doena mo longo ai ka ko la ka mo tol ke mo whakaukau ke ko i kuna fa auspeni malanga ku o mai taha ko ni ke whia ke tango fai fundraising he ni ke whapapau i o whakalao pe ai whaunga ko ni kia i kare wākai ko ngā ka lava ke whapapau ki kakai ke lava ke nau whalala mo na whanga o mai ai nau toko ni ku nau mahino ka nau tolu hau ke sino o whakalao pe mo ngahi mea pehe mau ko ngā ka lava ke nau toko ni o alu ki he tau whanau ka ke te whapapau i mai pe ia pa tau tok whama apo rewa. Mau aku to Silvesta. Oku a tahau a ko ne o katopa. Koi. Oku appointment ai pe mo apiako. Pe mo alumni ko apiako. Koi. Ai ko mau talanoa ko ia ke mau whapapau ia nge ai ponga ko e lava ai panga donation ko kai o hau o lava o alu ki he apiako ki he tamai ki tonga. Koi. Ko nga he uiai pe ai panga ai alumni ko ai apiako. Ai ko umea hoko ni ko fare i pe ni ai apiako. Koi. Tamaka. William, ore ke tau sio ke mau alumni ai ko nau ko sutuku nau to luia ko nau mohe nau to me nau lau miliona Koi. ka ko mea he o kuiai pe ai mea o ku whakangofua i nau to e he lao ke nau totongi pe a koe mo mea o kui kai ke lawa ke nau totongi ai ko mau whakataha ko ni koe i o kato pahe a tahua e whakamahino le vai me he tare kita koe o tamai ki ako whawaha apure anga ai ngahi mea koe o ku totongi mohono whakaiki pe whakamahino mai rewa e he tawhaaki koe ai ko sutuku koe ne aki korisi ai nau ngahi mea whakalao ko pau ke nau mui ki ai aia kono uhinga ia o te kei ke o atu ai e he ne tue ka i kare wākai universi ha whahinga a kauni ke pehe atu mou tokoni mai o whakahu mai ki he. Sai, i ta whake taha o kumau whenga i pe ke lesi sita ai 501c3 o kumahino le lei pe ia ke kakai Amerikani. A non-profit organization. Aia ko hinga he koe mea pe ia o kumalawa koe ke ofa mai ki aia ngahi businessi pe nau lava o talanga Uncle Sam na mau ave tahamano ki he polokalama ai ne tue ka ikare wākai ke te whakafoki mai he kaingogo o whakafona e nau text pang ilo pe he kakai. Ai ko umea ko ia i o ko whamalo atu ki he tue whamanatu mai o ko whai ai ngā aue ki ai pe ke taimi koe e ma opo ai e kai ke ngata pe i hono o atu ka e toi o atu ai pe mo ngahi hingoa pe mo paanga o o mai e me whenga ia ke o atu ia i me taimi ko toa pe o ma uai pe e ai pe mo tau pesi e lava pe hataha pe o sio ki ai e ko ngā fo ke lava pe he kai o ilo pe te mau o atu lewa hono uia te risi he tau ngahi polokalama pe he ni ko ngā ke whai whakamalo ke kakai ka koe anga ia ai tala noa i atu ke whelawe i pe mo hanga tonu pe mo whehu i ma te kok si vesta kui kai ke lawa ke tala noa atu ai ngahi ngā aue ko toa pe o whai ai ngahi whetu o whai ai ki i tuki ai mo whei ngai ka maho inga apita pe mo ne whehu i koe whakotuku koe ha mea ke tuu loa koe mea pe taha ko pau ke tau tuu ai ko pau ke tau tuu i loto he loto lao he hanga e he mea ko ia o whakatau adaina i ki tau tolu he tau whai totonu koe i he loto lao e tolonga ai ngā aue ko ia pe koe whiwhi ai ko ngā koe ko
kawen pa motion eri e ka nga tai ko hiki mai ai ki fo haia o pisone foto hiki au pito mai o ha uia nga fu na fa tau hene tamai ana ono api hen na ta mano walwa fe pe fa funga mata to ki fai pe nga we ki ai hiki mai rewa a ki tamashia ko ni ko Chris pe mo hono mari pe ko ilo iko ki tamashiko ko ya o ku tokoni lahi au pito e ki nga we ko ni ai ko ma tolu ko ni ana tu ifok si vesta ko awia ko osi hifo au he hifonga ko son area o ke malohi ta ko ki foha ko son fotu a Chris o ke tupu ia ta ko pa ko pa ka ko ma tolu ko ni te mahanga fau ai fo i po ake ko e ki nga me a fra paanga ko nga ko hiki mai ka ki hen pea ko tani ko e ma opo e nga me a ko ni e mo ne lau ko e ai fine ma tu a ki he fofola ko e fala ko pa le ke mahanga fofola anti ke ma fola le ka to ki lava fai e po tala no pe mo fonua ona ilo o peheni e kaumea mana tu e kai ko ma mea ma tol ai me tu ka i ka le va ka e si i ka ko me ai nia ai kakai ke fai ai e langa ma ho tau fonua ki he apompom o ko amana ki pe o ku fai ha ko tala no ki ai pa te mana tu i pe ai ta tala no ko ni ko nga ko os ko a programa appointment ko en pe mo tare kita ko ki he tafaaki o e tamai ki ako fa wa pure anga me i apia ko pa ta mo e fa fofonga tare kita ko ni ko e pe me he koristutuku ai ki apia ko ko na alumina e ia reba e ku fa ta i he tu a fa ta ko ya ko fa ta ko pe mo e poate tare kita ko apia ko ai ko ma os fa ta ko ma to luia pe mo Palestini mo administrator i tu ako o na tolu ko fenga e fukenia ke kaka atu ai tuki ke alo toa o ki he anga e mau no poheni ke mau mei mau o vana he state ko nga he me lahi anga ko e kakai ko o fai a o ki ai ko fai ngo fua nge ia ai tamai ki e tango de na alo ko le visa te ka oware pe ko monu ia o lava pe e kautama i amerikani o mai pe ai whanau hanga tonu mai ki hen o hai tene lau ko mea pe o pe ke o kore mo o tuki ki ai te tok frama a popo mai na tolu ai i o mo i kai mone apito mamalanga malo apito ko tui ku mahino apito ai whamatala pe ku mahuinga maari ai whakaukau ke kāinga. Ka kunga ko tau taimi ko atu e peke ke whama opo e pe tau porokalama pe tau toki hoko atu i hewi kahau. Sivesta ko whamanga apito ki a koe ka maha whamiri pe mo e whawhainga maari o e mea ngā aue ai Vipon Media ke whakahoko ai tau porokalama pe mene tua ka i kare wākai e whiawhini. O ko whaampe ke whakaau atu ki he tonga koto ape ai ofa. Pea mea tek mautolu. Pea mo e tala monu atu ki he teo e tau whiriwhare area. O ko whaampe ke whamahinat ka tek mautolu. Ko ho o mou whiri. Eka ke te aha mau whiri. Ko kakai koe te mou whalala ki ai. Te tau hiki kotokotoa pe o whalala ki anau tōru. O kau os ilo le leipe pe me he historia ai ngai whainga taa kua o si hake he whanua pe aku ikai ke tau whaamu ke toi hoko ha whainga taa pe he ke toi hake ha pe au o tau waka. O tau whaamu ke tau mau ha whanua o ku kei toka ringo ai whe opo whani. Pe a uho aki ai ofa ki he otua, pe a moi ofa ki he kaunga api.
i he whaonga whanua ko ia e tupulaki e monu ia. Pea ko mau whaka amu atu, ho e pia moe kainga. Tau taki taha tuu pe koe haki i whatongia a kuia kita. O tau wana ngā wei pe ia ki he rei taha te tau wala lawa. Pea moe mālohi taha te tau wala lawa. Pea tātā naki e tau whanki ngā aue ko ia ke whakaluku fua i hono whakalaka ho tau whanua. Koe tau polo kalama eni pea moe netueka i kare wakai Universi, kono whenga i ke whakalaka ai a ko ki Tonga, whakalaka ekonomika ki Tonga, whakalaka e mo uilelei ki Tonga, whakalaka hono malui a Tonga pea mehe drugs, ka maako ke ngahi whaihia, pea ko mautui ai ko hono whenga i tau whanau ke nau hao ako, ke nau toi māmange, e toko ni lahia ki e tau ekonomika, e toko ni lahia ki e tau nofo whakasosiare, ko hi ko e taimi kou tau masiwa ai, ko tau whaka ite ita maupe he tau hala, he tau masiwa. Ko taimi kou tau whainga maari ai, pe tau marimari, pe tau pia maari, pe tau pia. Ko e hoi me kainga o ko amana ki pe, o ko tau ngāwe whakataha, tau loto taha, tau whakakau taha. Ki ono whiri o e tau kau whakofonga, e na lawa o whakaari-ari, i ono area i o lawa e whanua, ke hao-hawa, e a whakahao-hawa, tokoni kono whakahao-hawa, o e mo uia e kakai e whanua, ko uhi he e tawhi mai ai ai ngai monu ia. Ko koe o ke toi whanau mai ke proklama koe ni, e te kei ke tu taki mai ke hao ako i Amerikani, hoko atu i he Osho High School, koe matapā ko ia he i kai peto e tāpuni ia. Koe lawa peto ko whihao hao i kei whenga i peke mō hao. E osi e to ua koe tauni, e to whenga i peto ua koe tau ka hao. Pea kau whaka ampe te tau ngāo e whakataha, i tau hanga o ngāwe i a whainga maari e koe ni, ko whainga maari e tuuloa ia, pa maha o ta whanua ko Tonga. Ko ia mau ofalahi atu apito, e whamonu ia mai si ia koe whanau ako, e monu ia mai ho mo ngahi whiri, ai kau quantitative, pea ke mao foki e whanua ha fia mo ha merino, ganga ia a e tau proklama e poni o mau ofalahi atu apito, lewe malanga tau atu. Malo apito e malanga, ai whamatala ko e ba me proklama le ahoni, whamalo atu ka inga mo mea mai ke tau proklama ko ia i kare wakai Universi, ki he wikeni, mo te mea mai behe taimi tatau wika hau, ka mo mea